Assalamu alaikum waangalizi wanzani wa televizio ya Taifa zitosani zirahema za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu zitanabahilwa ukaya yemakati ya mwiso yanu wade wa COVID-19 wandiso chafuka harumwa yemasiwa ya Komor hunu yemadhamana wahe wadhaminishiwa zihazi zinu nga ujumofshamizo wakazi wandu wakufanya zihazi za malozi yemakati ya mwiso yanu kwa yeshiu harumwa tabu hasibabu nde hawa nziru ivumi yao yemasiwa ya Komor lilaho pepo wahusi. Sinu ndezema dazapanga ya taarifa habari hatu yaho wakati ona. Hamade kikawaida ho munasaba wa hesherehi ya uhuru wa taifa ya madhamana wa daula uhenda na ujimiza dua ya ustaishi ya maghfira wandu ikau wa wania ensi iluhi kombwa ho mihononi wa ya mtawalifu. Ya juma yenu haruma wa msihiri wa zamani wa mji wa Yezi wa Moroni vendelea dua hadhir mwemu wa daula Azali Asumani huja wandu wa siasa wajana na waleo iluteshi ya maghfira wandu ikau wa simbu hazimiliza hao ili ya Komori ike daula horo. Mwezi mtukufu Sayyid Rais Samahatul Mufti watukufu Waislamu heze dhamana zaha nyumbani na bali. Salamu min Allah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum. Mwezi watukufu hamade kawaida ya mkonzi hamada unu ikawu kanyishira harunga usiku hamada unu na wakati hamada unu hauwa mlango wa mjia uharumaze shere zahe ukuruya wa haju mwezi sita ya jire. Ikaunga za katsingo, ikaunga rishukuria wandu wenyu hetse mishinzi yinu. Ukaya unumshinzi mu, unumshinzi wa uhimidiwa, unumshinzi wa lazimu udumu, na unumshinzi wa lazimu wankuli wangu, stehi wangu, urengu wangu. Hauka uharumaze sherehi za ukuruya zidoka ufanyiwa zonsi pia sha Sayyid Rais kwezi amfikiri ukaya inde sherehi mkuu zaidi ya hizo sherehi zidoka usifanya zonsi pia inde sherehi mkuu haukai handaniri wana rabanu risome kitabullah rijali some eshiwa shamnyezi mguntuku al-Qur'an izamilire sheleye wanadamu madhamana ikaondo watendensi inu ina hayabi rayonsi pia sanjeru wasiliba idha ilo fungu kuu ikao amalehe na hamaga shukuri yao wenye muasisi wa mkonsi unu hauka unu mkonsi mwema hauka iza hadaniru wanarabana riwombeye dua owandu warenda owandu waritendea bili riwombeye dua yensi ya hatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heze baraka na utukufu wa Qur'ani na utukufu wa wandu madhamana watende muharumensi nena mnawarumishia riwombedu wa wawali wombedua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yalinike kheri yalipungule hena kheri harumensi ha ne kheri ya handani dotoka ensini baki enamna ya kaya no wanwa eyi kana namnaje abesenga mtu andameka ayabo tsobake namna rakaya tanzo wakati wa shakata terasuni leo ribake namna yakaya ha akhlaq heze twabia zakano wao hizo twabia zaka wakati huo ukaze twabia zaka wakati huo hizo twabia za Kiislamu hizo twabia za kiungwana hakika hizo twabia za kiungwana na hizo twabia za hiri hizo twabia za maendeleo soni hauka umma wako jenda swali ekaze twabia zao zitawa. Mungu na warehemu wandu watongeza lewenu rilio daula horo. Mkonsi wa hema wakala wa ubalwa ye ya hoa ya jana haruma le dahula wana bonge la Komor. Na honu do mkonsi wa mwezi wa Avril. Na honu ema wakala wachagua kanuni za barnamaji ikao zinjiao haruma ye mali ha ajili ya utanziani ya barnamaji ya homwenje waju wa banutiju. Mhonsi statu jimla wa hewando hazi wa serikali hujayehe machancho ya wana no wado wa COVID-19 mongoni mwazi kanuni za sharia za kubaliwa ni mawakala ili zijezifahii leo ni maudu wana wa Komor hawonsi. Fatima Ahmada na Salim Zarkashi wakahadhir.
Nukta za sharia zinji zichagulwa ni mawakala harumazi hazao mkonti kawaida waho mwezi wa Avrili waho muhaunu wa zuizili na 22. Eho wainu haruma mkonti wa mbayo zehazi mwongoni mweze nukta za sharia za kubaliwa ni mawakala de husuwa nao no msahilisho imaraia harumu mzungulio harumu masiwa. Na ulawana ni waziri wa misafara baharini Biarifi Tarmidhi watu mhono mkataba wa mali ikiasiwa wa milioni 20 za dolari za ubarikisha ya akiba na waharimiwa harumu msahilisho wa mzungulio harumu masiwa ndongo ikaongi onafungu panda wa mwana haruma mbasa uwe maendeleo usoni ya akiba ya henti. Ino nukta shara ikao husu mgiliano na mzungilio wa imaraia armai nti yatu ikao nti ya zisiwa ikao bahari denyengi ikao imaraia wengi na akiba ngebiro baharini nge ina fazi ndaru fazi handani dokanga fanye rabus de poria Mwalimu Bongoma. Iyo mengoni mwai i plan general ye aménagement portuaire ya Komoro. Gerensu kama i port ya Bongoma wale huru port bele accès maritime. Absa ngenda fanyia port. Bongo punguzao ziharama ye sahilishao imaraia armas juhudi zao za akiba za kula suku. Hao makinisha uka ipor ya Mtamdu ile port ikao rongo wao ambayo port d'éclatement ya Komoro bana ile port en eau profonde iantolishi ambabi begerna zinchida rizifikiru za ushinda riregeze harma evocation yayo risinyi bantihale uhusu ipor ya Moroni imanutention harma investissement za kweli ikao hauhandi sabanu ngerndao harma 5 milliards de francs comoriens. Upande wa waziri wa warumishi wa kisirikali barnamaji ya utahawa kayobenufu harmaze onrudwa za ho wanrohazi wa kisirikali yeleshewa emawakala na zinu habo watanabahia uka matatame njinga parhanayo na sababisha mpandro wa hezemali za uliba emishahara ya ho wanrohazi. Ekara mbangara nzoye ya fonction publicatu kenzima abo bila shaka ngabo nuktwa za sharia za badili zinu ngazdo uriba waziri wa numeric waziri wa mali na serikali jimla amwafika na tusine na disima depite wakati uja wa digitalize ye fichier informatique hatu emda jojista jokaya ngasina 14000 fonctionnaires haina usikunga msinyando la retraite watimizi 1000 shayaye masalariari ndio 2 milliards 700 nge yeba pesa ya ungar aminio si sirkalukaya ye platform ranzori tenziani pritar madut garanzao rizie morajinu yeba pesa 2 milliards 700 milioni kazi tozatuka zirwao yakazema handu dingo hii. Raisi wa ile jumba la mawakala Mustadran Abdu harengeshwa baa fanya mchimliso waheze hazi uendeleanizo na ye hajishimia haku juma wa uziro wa maisha uremao yensi hompandro wa thamani ya hemafura. Serikali kwelu leo ihedza izi thamani ya gashi uhedze thamani ya gashi yuka farudhi maana leo karatushinda randanua ligashi mwenze hathamani ngatiti rajaluza umra hamsumia yo hasara baulone kantu wahedza mwashiteku ligashilini manaka la hedzo le halu liumenzeo de hukamane leo wantu shindo waishinde wake nantini nezinamna za huyenshi. Wanru wa kufanya zehazi za malozi ye makati ya mwisoyano ngoenshiu harumatabu hasibabu ndi hawa nziro ya husi ikaongere mao ye masiwa ya Komoro. Zinu zitongeza ye maisha ya usiku ya hao baina ya hao neziru arhami ngoenshiu hao ziro Salima Ahmada. Haruma ye makati ya husi yanu ikaoyo kana upepo mwinji uwaluzi wohundana na tambuzi nji ili ufanya zehazi za hao za haina usiku. Mfano yaho walozi waho mji wa shindi ni ikao baishe hawa kaiti njema ama ngwajihundra o haruma ye wajibu ya udunga ye maluja ili washinde wakingie maisha ya hao ya usiku. Ya jalingiyo
sha jari hundu ujuzi raninki waranzi hale no waumba wo mji unu rihama jena maili wastaarabu mengo miraru ijana mengo mfukare walozi so ndazungulie wewe mwana mshohatu undazungulie miji ya Kilozi pia wadi wasahefi leo kuna hunda afi ngoto unda piho laku au hunde nyama au hunde matapa shamfi izo ndabo ndo fini davuni mweze tambu zilio za hehawa ama uwalozi wo hunda na tambu za saya malaka si utambi haswafuri mlango juhatu ana mlango hatunu nguo mlango mwihalisi maana mrujwa wabuhambabe mruhabiri hende shere turu kuna ujwa usiha ele mlango abidi ubulwa ejo kiri mje ekangabo wangu ujwa utalamini wabuo mlango yo kiri wataalamu wana taratibu za hao zinrwaji za mashini wajujwa zirumi yabo haruma shehikoshinu zemfingizo hawinji ama homrushinda ya honde finzima gela vimu mru yake na hoposhoni shihui na majana maili ulawane na baadhi yaho wahuzaji wa hezefi yebei ya hefi yo jiheza tibahi irudi jisisi holihodo wakati zebezilo baba hanu banu izo kati nyangu akanga mwone bahari helilio nwana hatu warongo usharishi wa bahari hiyo nehelile gashi lilio akabati yiko harumwe miji ya heze bahari wasubuti wadungwe bahari hiyo ekati wanambamba washindini uwaluzi tudo wahunda na nezetambu zinu za upepo ama uwafanyawe misafara hauendelea harumwe zisiwa ngwajihunda wakansi holihoze haziza hao kazi tushinda zaendelea hula wana na dhamana mzima ya kobalia ezevedet hauendelea harumwe zisiwa imadhamana wahe daula wawazi ya watibalie mabiria holiho ihawa kaiti njema Unajuambia mapasanjika wafanyao misafara ya Mwalina na Nzwani wastahamili risubiri paske sida sibahi hata nao kambunge na besoin wanzende mwali sibatunga sina besoin garanzori de mwali paske ndo mala sotipia relio fanyao zehazi risubiri ba ikarisubiri na rjogo na njema sijujarenge wakati wa hatu ya bidirienshi rimeni harmalera nzima harmwaka tuzima bahari ngela vimu imadhamana wonsi wakofanya zehazi za Kilozi nanu wafanya we misafara wakena usubirifu ili utawaze ajali ziko parihani hahobarini haini wakati ye bahari ilombi mvamraji wa taarifa habari hatu ya gendarmerie ya taifa itianziani azma za nyumeni za uhifia wakazi ndo na ziamali zao umhimonai wahi mashofer haruma ya mahala ya tuladhimu huja umbali ya magari heli kaoke tuladhimu zinu mongoni mwa zinongo ikao zitongeza ya gendarmerie ya taifa injia mupareni na hunu bandhi ya mijarada yani de vakiritasi hao ngenda na urengwa na humhifadhi hayo wakati unu komanda Taufik mshawiri ya dhaminishiwa ya hifadhi nguzo niso ya ukaya zonti pia ngazienshiwa hawa ya amani hasibabu ndeze karari za nyumeni ikao wazitanziani maraia ngwadhulumishi hao sirenge permi ya hoja tilata wala gendarme wala BMI wala rengewe permi dafanya nirejini adiwaza kabala mno dafanya permi la ngutoma pesa fanya duplicata carte grise de namna hiyo mapesa ngarongo na boyala ta di gendarme hawe polisi ngiawe jukumu kisharia kiona wala renge makatasi ya lalata lazima utuma pesa uposhoni haya si ya gendarmerie wala si ya polisi ndiye alifanya makaratasi ala rejeze mwini yaronda kazi ngo izo ngazo ka zero yende maana ya komanda wa gendarmerie ya be hale di tsulaila karanzile la tinguze ngo izo zili hani hiyo dorenge makaratasi kakuti na ela maanda umre mabala wakati la ela za abangela tingu wewe utsirengeze karatasi za abanga bona mnami meni ujo urenga mro la foto urenge nimero ya ile gari foto ujambo makaratasi ya umwambia kaenda hata uje mauluje urengela manda utsona karne ya mtsela la manda shika wala mruka jaja harumazini akati kaiziwa abo majandarmu ngona hazizi ndojina itsonde zile za kawaida ngela dimwa mtsa hao ngela dimwa mtsa raven katulori jarira shikango himana mwe pare fikire mwana yulo dingoni rekaishe vya madawe rekaira hia rekamjeni kwa parila wanroti pia uhimena mna kiwasto anamneka kuna utabishi marai shikondo unu jabari ufanyishi hao bala nasibu
okay abo izo ndo nzari tara baishi wana nyasi kaundu lisawa gari kari jaritana bai kawe kutujo wende sa ate permi kuna wona arjore nge permi ayo kartuire ngasi babumfu arjobu itsaruma mahakama ndo yabo hwayo amjuka kuja paruja Komori au jabamu kuja fanya permi kasi uono wandi zido iminai ngawana bahati okandege permi ila ni paruja gendarmerie ni huishirie ke bwana wewe namna na mwana anaendesa ikatujo hendesa asiaruka tuishile namna hiyo tuwe mahakama ngawana bahati permi yao wilati ukiondezera kanza wambi ukaya ewe sindo wananyanye wanzani wanyu sha mtijeba mabanga mjo msterehi mnajihundu watu abongiyo wakatunu ye mashofer ladimo range tahti ya ukaya tsimpaka mruya berengiwa makirtasia henge mrambe bala hareme wa lamanda zitanabahilo ukaye makati ya mwiso yanu uwade wa COVID-19 wandiso chafuka haruma ye masiwa ya Komor makati ya mwiso yanu wanadawa mu 25 wasa uhunda na nelebungu hunu ye madhamana wa COVID-19 ngaparao kabisa wakazi warengeze halari zao ili ujipukanisha no wadenu utsurejei haku hunu masiwani ijutongeza ndongozi ndwajizi jirani haruma maisha ya usiku ya hatu. Dr. Jabir Nguzi waneso zikanga zinjiza manar ka haruma 2 ka 3 ka et bulletin et adjana en milieu de juzi mané adjana jalo nje Paris sara arkana 25 cas actifs na 3 nouveaux cas uzuri Paris sa wote wandu wachanja sha ngabo wakati mu wandu wachanja rondo ne positive ne sha kwatsuka wawade ukabano machanjo ya chanja tukakatu parsale bungu ode tablono wade wel Paris sha kutsuka ma wade mziro kanwa hospitalisé il y a des cas importés chati hindu wade ranzi wa haja koja kawaro hava sha ubunguze abo ngarutu continue surveiller namna ri surveiller ngombe mnyezi mngu ritsirndira mboka na renforcer ces mesures barrières manema na ramba ces mesures barrières zibunguziwa au ziziula demera no wade waka esada yo etambuyo ke jarunda siche yani mkanga mngalawe dunia zekanga zenjezao mahala pia harumu ya archipel yani masiwa yomani ngenjezao maureti na ngenjezao strategia ndani do surveiller wade ngaro surveiller hautunda wari mtuhumu endongolo positif kamdo hambara mazano hizo kartina mwade ulona wade wa covid haukaya ngabo ze nafasi za utunda kwa wadingu ngabo PCR ngabo genese moyen pia hizo ngabo ni scanner manekanga si harma taradu ngado tarma scanner sha kartina uthibitifu kwa wade kartina tamade samba ngasarma utundi yani surveillance ikanga bongo lazima ngajodi ronana kwa decideti mrumzima sha de coordination bien sûr lo juma he mohe dawla wanawajenda wakinsi wa toilette na waonesha abaha karti harma ushangavu kujojelia vatike ushangavu kamgwabenzi lekungumanyo litso la serikali ONG CAP haubazima ni malama na ikao woshulhaniha no mhifadhi wana hundazi haki zao watianziani barnamaji ya utungeza zehazi hao zendele haondoha ajili ya uhifia wana haruma zemwana zontipia na rishilie ze fikra zao. Initiative GNRC si ufanya da sina orangu 2015 CAP chaque CAP hunu watu sikardi ufanya da sasite so ufanya da sina association zenji donc les associations zole uritanganyia dar créer réseau yatu ya Komoro ya GNRC abo efaida handani do andikao ngarwa fanyao haza ngarwa wanilia ndo wana no Komoro en général kangarwa wanilia za haki za wana wanilia omsomo wa wana wana ne nusikini wa wana na heni ndongo ikao sufanya ababa hangarjora renforcer zenvuza hatu habo association bazlo sita za Tanganyika marezo nzima abangarjora renforcer zenvu na ngarparao tena association za sadje zirangare activity ya hatu ya mwana nasome iyo ibaki harmo msomo na haki za hemwana na GNRC halwa shingereza GNRC iyo ikanti amazi faida za mwana wa hana kalima laha kuhamba all for children tout pour les enfants yabo rangu 6 mwana nasome ngaritsa house haki za mwana za husumsomo yazihunde na zila haki za mbali na mbali zilio yaziparise ika haki au wajibu rijunga ne GNRC ya Komoro
ikanga si afilie ne genersi wa faida zinji za hao wanapohunda misomo ya hao mbali na mbali ujohunda miunganyo ya hao na wanawandwa jina walio wonze iliwa basauhe warohe uhara iliwa fundishie ujitamka amazila akizao arju duari to example ame association manana some rihundu batika sina mwana hatu ulo yabo ikawa de representa ya howana wa komoro wa genersi hun harmwa mbadiliano dhamana baina ya mudiru jimla mzamani wa Komor Kablu Alkarani horsonima imananya Ibrahimze Alkarani ikaondi ya kadhamana wa Komor Kablu haonisa hauraji zihazi yazifanya itongezao lidaholini ladhimu liremi wakoti na ngoniso ya ukaya zihazi yazifanya zonti pia ziwasulisha haruma mafumvu mungumirandaru haruma jana haruma zihazi ya kaniki wa zidhamana zahazo na haruma umjaradaunu haonisa zifaida zilindwa ode Komor Kablu na si narimwishili Fija haruma le shirika et actifrakanio à 100% des câbles easy, câble continental, il y a la Wansouzini Afrique du Sud, il y a la Port Soudan, si on a une valeur aux alentours de 5 milliards, il y a 1,39%, ils ont des actions à Comore et à consortium, si on a 4,6 gigas de capacité à Comore wakati hiyo. Shauri haja haha zafanywa na jitihadi rilawa de 4.6 rihea 26. Donc giga aventuria lisaya. Shavas havenda haraka. Ila yaka madini mshinzi ya Komor Kablu ya liwa 100% ni Komor Telecom. Dowe na ribanani kiwa Irendeha harmoise actif, il y a 9% des actifs de Komor Kablu. Câble Easy, il y a 9% des actifs de Komor Kablu. Câble Flylion 3, et quand on a des fondateurs, et les Shirika, Haizo, Madame Bojao, le nouveau directeur, Nimoshe de Marhaba, il y a Kaugere, Wakati SCP4, il y a accompagné, Rihunde, Zelongozi Nupia, et Kablu y a financé Moulhamari par la Banque mondiale et Komori comme actionnaire à hauteur de 55%, Sina Orange, Nesserel, qui est à hauteur il y a 21%. Kablu Yanji à Africa, Ikao, Zihazisa Sfanyiwa, Asinamdema Hamine, Zekipma Zikaziwa, Itsoba qui est mise en application à hauteur il y a 30 millions de dollars. Rakubaliwa et banki et équipements les hazifanywa abonga lindawe mise en service ya hao kabla ije shifai ya Komori parce que kana continental avaha na relora kena kabla mondial yone kabla lo 3 fois harmoze kabla za dunia kabla hiyo amjibia operateur wa hatu kwa nani ndio weta kabla zinajina shango na 26 stations 40 associations werohabanu ngwendao directement à Londres abungo na Marekani ya hari Marekani pia ngwendao banu na Europe abungo na Europe kamili ngwendao banu na Espagne les stations d'adunga chez muhimu ngio jumele ne station ya Jeddah donc abone anazi harmoze continents antipia haizo ya baki 1% hiyo ndio immobilier chat Tanzania ndio ila mwende haraka shishona kaanza ntimizi bali mwongee harma zeina hunda en ce moment baada ya actif pia hizo 18 milliards. Mva utamaduni wa taarifa habari ya hatu le chama la Cadence wende na ujimi za misomo ya mizino mbali na mbali ya pangi ya hip hop salsa hujabashata zino ngazinji yao haruma ya sherehi ya zinsaboho ya zena za mizino mbali na mbali makswada ya misomo yinu ujadidisha maarifa jumo wanrikao wa uzina emizino yinu vanutijualia u Ayuba Abdallah haka hadir. Omsomo wandisa hamizinu yidunga nao ne muziki ya hip hop cardio iko hutaji amru ya dise yeziungu heze tartibu za hele jimbu yanzma yonzima do pangisha ye mizinu yidungani neze miziki za hayo
yebashata yo harma ye barnamaji wajau yino mizino hafifu wanza udise yeziungu haudungana ne la musique hususan de shiuno omzino wa bashata wa ujulihana harma ye dunia hatartibu tofauti owanazija na wakusudiwa ye misomo ya mizino yinu ngwajoonesiwa wajau ye salsa nao ya mizino ibihanyawo utamaduni wa Amerika Latine hama de rumba ne chachacha yinu mizino ikao yohutajia wandu wa Kiwahili. Salsa shikomori ngajomba kana yo sauce nabo sauce ya mtuzi shabo yo sauce culture ngabo dasisi zinji zilo yabo zino mizino ya kitamaduni ya rihanya na kabila zinji za dansa za kitamaduni wandu wajua waideze rangu heli dasinuni ile haja ya Musa ni senani zilizete na heli kuzina parce que nous dansinu wandu zina ba meja nous danse de coupe warengafu vubanu ngwahutajilwao wahundane na misomo ya tartibu ya mizino ya saya ili wakiwatanla muharma umvaunu. Iraisi wa ile kongomanyo laho moja wahi mazama ya sport ya banutiju Kozik Mohamed Ibrahim Mze hajimiza mkonti wa matangazo baina ya hinu watangazaji ihomoroni ya hoa yawira ya makswada ya mkonti unu dohenda ya waonishie watangazaji namna wajoka ujibalia harumazi nsabuho za taifa ikao zaidi ya mazama 10 na mfukari ya janibu za sport ngwa jobrenga funvu na nsabuho zinu ngazinjiao ho munasaba wahima hamungu mene na mfukari rangu ya Komori ngio dawla huru. Ibrahim Mze nguziwani sohe namna inu ya ouverture officielle ya les Jeux nationaux za Comores bazoka Fomonti imjizenu kaya banuzambao risari tayarisha umwaibe ndazi na fasiri lonizo ntsabo zilona fasiri zinji na fasiri ndabili ukangara nzoti leo litanganye ma athlete wa hensi hatu kamili wakebanu wazima washindane rishinderi ule falikabili dokarishinderi one uka wandu wajotsungulwa o wakati lonungu wajo urengwa watayarishiwa wajende wa wakilensi ya hatu harumaye baril hindi ne zensabo zijao informozi ngarobo zensabo oanza hera balalamin gajo shangirwa ne jeshi la taifa rais ahidawla ngoka wajazibu kirasmi tibara likawe population waje washangirie zensabo hizo ze upande wa transport yoka basi problem adam justando kaya ye nusema pesa libwa zengo pia zisa atangadrudi ba kaenda waramberia libe pia tuliba pia ngabu mzima alimwe wandu karuangaje restaurateur urenga uze site mbili za NGS na Nikoni zembili zabaki zo razini kao restaurateur wa saya nyandu wajonda banu walali wajobelwa waje wajonda mbendu wale wafanye ntabu wandu kawendi zao alimwe maswaya hao omjiwaizi ngolindao ujo lahiki zentsabaho za tayarishiwa nile kongomanyo laho moja wahi mazama ya sport ya banu tiju Kozik ni hafla kirasmi ngeju njia nziani rangu ndo siku wa maudu mfomonsi emazama ya basket hoja wa mpira wa mdu kwa ujumwa hujitayarisha mahususu wa heshesi wa shangazija ili ujo wakili heshesi wa shinu madhumuni ya ushinda wahanike heshesi wa shangazija lepijala hao hunda ushinzi hao inji na sina rishilize fikra za wanduwana imihashirisho hezi nsabuho za mfumo wa sport ngayendeli yao na zinu nsabuho ziendaliwao ho munasaba wa sherehe ya mengomini na mfukari ya ho uhuru wa Komor uhusu basketball machama maili ya wanawashe na wanaume watungula ne ligi angazija wanji harmazi nsabuho zinu na zinu nsabuho za tanganya elesi wala nzuani mwali na ngazija kabla zijanjianzi yani machama yanu ngwa jihudumu haundu iliutsa hawa hundu ushinzi daishenga bwana tambu wa titi ama ngona uaminifu wa ushinde wafanya ndongo njema nandisha uprepare na matrete watu les quasi ceux qui ont encouragé wala majouer les moyens la logistique matériel basi moyens ya kutegeza matrete watu wala kawati moyens ya kutegeza wa basi na chapo wote mayo kwa ule meko samgono kayao moe volonté wana matrete kwa niyo
Watu kwa hiyo wako na ma volunteer wajuanza tuwazinu wazifanye wahunde zina maji wakaona ondokane tabu yao. Wataalamu ngawani sawa ya ukanga buta buzinji zipasao zirekebishiwa hauka huhudumu zintabu zinu nini faida huwa nruwansi tiba hinu mitayarishu habu yaka ezintabu za hebahari hindi ngazinda unukurudia zintabu zinu ikao wanukuziki wazipanga gija wakati wa lazimu maana harumwa mwa hayabo ngarituka uwehenda ratsabu na hii arumwezi ntabu za hebahari hindi tuko kabushini donc yunge jori tsongeza leo likane picha ya hewa la majuri kaonga sinaho mununga zija mununzuani na mwali ili rishinde lione enda wapi wajushinda leo wene wari represente harumwa izinsabuho laalla wone zinsabuho zinu misimu jaingesha Allahu mure rjomba ho kweli kazi zinsabuho zinu zibupangwa kini mwaha zilufanyiwa shabahati mbi zifanyiwa mwahunu ngarjo ngarishukuri yao zilufanyishiha shaala kuli hali zinunungwe kaula zimuzipangwa zilufanyishiha iliyo nduwa shinde wahunde ila jiri washindi uhule zina mfu ili wakihamade babani hatu kaungwao mshinde batuke harumwa izitabu imachama ya basket ya ngazija ngawonisa utayarifua hao harumwa izintabu zinu na ngao tayari ya wakili elisiwa la ngazija. Ela ni maelezo ya Badria Said Omar. Henuktoin doriba yao taarifa habari hatu Amar haruja bayaqatu ngaramushi zauni zamada za kaza ipanga zitanabahilo ukaya yemakati ya museyanu wadi wa COVID-19 liso chafuka harumwa yemasiwa ya Komoro na hunu yemadhamana ngojuma ushemezi ya wakazi warengeze halari wandu wakufanya zihazi za malozi makati ya museyanu ngoyenshiu harumwa tabu hasibabu behawa nziro ya husi ya upepo ikaongeremao yemasiwa ya Komoro yemakati ya museyanu. Hizi nukta zinundiriba yao kabisa ye taarifa habari hatu yaho wakati unu na mbite masumema ya khair na uomba husinu mwetu nazimshida uhe baraka ya hizinsi hukume za mwezi wa Dhulhijja maswa ya Komoro yaisha hawa ya amani na yaisha salama salimina. Asantuni.